Acara ini disponsori oleh Pemirsa penincapan harga BBM mejantan mawasana ring pengarga komoditi pasar rumasuk pebuat pokok. Indike inucap talar mawasana majang pikulihan pedagang ring pasar tradisional. Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKA PPI Bali Sudadi Murtado Mausang rau mangkin pembeli nenten banget matumbasan sekali dawag sadurung BBM nincap. Manut dane puniki kepanggih sangkaning panincapan harga BBM napi malih harga pabuat pokok ngemalang. Malnyani pabuat pokok memargi dawag awuku risampun panincapan harga BBM kasobiahang. Dan inu gesang ritat kala panincapan harga BBM nenten pramangkin ngawinang harga komoditi pasar ngemalang nanging manut dane wantah ngawinang pasar sepi santukan akeh krama nes prebeu matumbasan. Napi malih ring Bali sane dahat ngerasayang wesanan saking COVID-19 ring wewidangan ekonomi mejanten pikobat inucap ngaonang kuentenan nyani mangkin. Panglimbak pariwisata rau mangkin taler durung dahat nguantu panincapan pasar sane ngawinang kahanane mangkin meratin pedagang. Lianan punika yening kantun Sidamadolan mangde ngeledangang indik kahanan pasar sane sepi. Raris yening jagi nutup adolan mejanten enten sida ngicen pikolihan. Indik wantuan saking pemerintah dahat keabtiang oleh pedagang ri tepengan mangkin. Wid bisnis Bali nguningayang.